Kane kadai ke kam balak belanja naik bah nandu kajing ajung tiup jung ke sonam shala kajung kiau iyo isngiau jung kren jung ke payitu ika jung ke sonam kalak pau shai ba kane ke kam kadai ke plan jung kahi nama kajing tiup jung ke shala ka kiau keno bat kento iya ka jaka kabam kadi bakayai kayeng tang bantap miau ya kajing temu bat kini kita kishin kibing ilung ba CCTV chai pai ba increment biji syakan pau ngaru ngakershan ya kane namar ngayo iman ba pen CCTV kane ka kente kubun kambe bat ka mobile kam paji inau lok hang nete la jan pau jing shisha mano ubadon ti kane kajing busy phone jung ka ba iper ba 100% la iper shisha shong skoti bat text message lei ban check biang na CCTV camera mano bawan shim suitcase jungka hangne te la dei I delilahi 6% kane jing busy text message kabala iper shisha iman don shalindan ladai ka lock hi ka plan ban penyap yo lock amblei tepin pau no e ka jing sha namar ngila sha nyau pen ngila sha nyau nong penyap breu balai ka ne breu shipang ka jngai no raja haba pe mobile iman don shalindan la plan pha ka ne ka lock itu tang ka jing ne jong karo isne yo raja May his soul rest in peace. Om ila shanya bhare ya kelok. Kita arngot kibriu bumi namaruti. Umanijar itu tharai deki khasiner khar. Klem keli pat nong keli hiru bom ler ak reporter yak Dei bentuk kilang katu maruti rong sau yo le se kidon kitilang. Ngin ya sha ubrein sale ikamba. La isan kman bhai ka bakayale bengai nam lok ngaru ngamenjur bele kasonam pe kapai shipai shakate kar olto de tamne perlok kuble shibon